Kubor nakaslem jong unongsan hima. Ka KSU Ronikor Circle henne kasngi ka khasan terek hapo ka jingilam jong samna markoni thongni President ringkat kitkot kilalai banyakendo yuba asilalu ADC but DC in charge bashipor jong ka Southwest Hills District halor ka jingtha kendo thap mau pathar hakawa kanchi Ranikor Dakawika company ka bapentri ka surok tulen nakhat phra Ranikor nonjri badmahesh kola habai kran mut samna markoni thongni ulang bakum kaseng ka bapet ka bha kamet jo ka dong ka than ka pen pau ya ka jing dia ka bakraw halor ka jingle klap akor jo ka ni ka company ka blabret pathar ya ka khando bade ki ma ha ka ni ka wa ka balawan ra ya ka jing snudur bat pendret shisho ya ka ni ka wa komta na ka le kaseng kla kan tu jor ya ki bor district bagi di pensange maldor ya ka jing thak khando ha ka te ka wa badu bandit jurep ban pencitom ya kini ka company kumshi benta ban buria ya ka jingjat jong kini ka wa bat khenang bakom kini ki jing penjat ya ka mai mariang kidom jashu nang ne shakman Ngeleng jongka kisi orang korskal ni wane kundu meni yu edisi ma onde incap menta ketua nisngi ni jala kajing bondon nyaliang edisi te naliang jungi hilawan penkermau baru jor alor tu kajing berat kendo bat kajing berat mau tu po wa kansi na kaliang jongka company dahar company patri kasurok tulen apor Ranikor du nongjeri naliang jungi nida tentu ba kide ban sange no si sendam lor kajing berat kendo berat mau tu po wa nomor ba ka penjat ya itu gi klau badan tu po bat ya kawaru kanum slami bahkan sadam tu kawaru lada kitre baro arliang lada kidang beteng ban berat tu naliang jungi kaseng ni lo ongru ya ka ban kin inspection naliang ka port district alor kajing berat kendong te po wa kanci bat kideru ban penstem lada lap ba kibrat kendong te bat naliang ki obsar hi ngatrai babun hi kum SDO sibil ro ulai dal jong kmat bun ki patba hi miswa ki la jujor chingi kaseng bat ni chukren na kalian ni kaseng ro banom brat chu andrei long kini ki dahar company long kim jus ngap ki baterai ketika pan baterai ketika surok leng jungi kaseng hi miso ba maham tenge ba kidei ban sange sisendam kimdei ban berat yang ni sakmat ba ban berat angtu powa kansi te naleng jungi kaseng adin ba ne kandu edisi wong ban salum ya ka meeting un sakot ya ka NDHL elor ban penbet ya katai ya surok bade ketigi company ba pentre ketigi surok kini company kimdei ban berat kumtu ya itu kimawat ki kendo angsya kide ban ba kiti nang tu kide ban kit akatrok bat kide ban wai ke caka ban the ke kendo ber the mau kimdei ban berat apa wa angsya kade ban don kata ke jingbalan kide ban sumar ya kiwa bat banom penjatan ya kamariang tenaleng jungi gaseng hadin bengelai baru cikata ni laju pensungo Andre longki sengap man tenaleng jungi gaseng nani sikmat ba ni nyai up steo lor ka jing ya kendu meni disi ulong ban sapen bet ka NHDCL ban penbet alor ke tegi surok